Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe laphana ukuthi uma uthe usamusha kulona ikhasi-ke li-ke, noma kuwukuthi uyaqala ukungena kulona-ke, wenze nje kulungile-ke laphana-ke. Ungixhase ungaphumi ucindezelekile ibhathini subscribe nje kubiza imali. Kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke likhonza ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizolo ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje. Ukuze ngingakuphuthi izindawo njengamanje ukuthi ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje. Udaba lethe lona-ke namhlanje-ke lithi-ke hhayi impela-ke samkhalela-ke uGeneral Sibiya-ke laphana-ke kuvela okuningi okuthusayo-ke. Sekuvele-ke umfundisi-ke wodumo-ke la wafike waba namacala la e-South Africa, uBushiri waveza okuthusayo-ke laphana-ke ngaye-ke uSibiya-ke laphana-ke ethi-ke wamfuna imali ethi uzomnyamalalisela wonke amacala akhe. Kodwa-ke ngifuna emnweni ukuzwa nje la ividiyo-ke uyizele wona lento engisho ngicela uMaSisulu laphana uzongena emkhombiseni futhi uvulo lwakho ukuthi naye ucabangani-ke ngalolu daba-ke lolu osewenze okulungile njengomxhasi. Ungaphuma ulicindezelanga-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali. Kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke likhonza ukwazi ukuthi qhubeka uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizolo ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke le awuyithokozele. Ukuba yilo baba ubani General Sibiya, hayi ngikubona ngelula, ngikubona kunyukela impela. Uyabona nangu noBushiri, uBushiri umngcwaba ngempela. Sekuyisikhathi sokuthi ku-actwe manje. Mina bengingathi yena akavela resign, athathe impesheni yakhe esazokwazi ukuyithola, ngoba kuzofika la izobe ingasatholakali khona ngoba kuyanyukela. We can't be hearing about inkohlakalo umuntu oyedwa zonke izinsuku ilokhu, and this person happens to be very clean. Kahle ikhohlakalo nje ziningi la kuleli zwe lethu. Khohlakela osopolitiki, khohlake kuningi nje, khohlakele kuningi. Kodwa-ke wemfoka Sibiya, mina take it from me, it's an advice, just resign. Esihlalweni kusenesikhathi sokwehla, wama ukwahluleka uzoyisola uyosho ukujeli.